Malam ini aku mau nyoba mie lagi guys. Ini ada mie rendang guys. Ini rasanya kayak apa aku juga belum tahu guys. Oke, kita coba guys. Kita nanti masak mie rendang. Nanti kita pakai telur guys, biar enak. Oke guys, kita langsung cobain. Kita masak. Ya guys, ini deh guys, mie-nya udah matang guys. Kita cobain guys. Kita cobain rasa rendang guys, mie goreng. Oke guys, kita langsung makan guys. Kita aduk dulu guys. Ini belum diaduk guys. Mie-nya udah kering guys. Kelamaan guys ini guys. Angin-angin. Tadi mau aku pakai nasi guys, cuman takut kekenyangan guys. Kita makan gini aja. Mana guys telurnya? Yo, di bawah guys. Nih telurnya. Oke guys, kita langsung makan guys. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Telur. Rasanya lumayan guys. Rasanya enak. Bumbunya kerasa guys. Kita lanjut guys. Kalau mie-nya ini agak lembut guys, nggak kayak kemarin mie sebelah.
Kalau mie rasa sebelah tuh mie nya gede-gede guys. Kalau ini lembut kayak pop nih, enak. Pengen minum terus guys, ini syarat guys, bawahnya pengen minum terus. Mantap guys. Oke guys, selesai sudah guys. Support terus guys ya. Jangan lupa nanti kita mukbang lagi guys.